Hurmatly görüşler. Biz uylарды, аттарды тартып бүттік эми. Қой ешкілерге, қошқарларға кезек келді. Assalamu alaikum ава. Бұл ешкіби текеби? Тека. Қанша жашар? 4 жашар. 4 жашар тека. Теке. Басы қанша ава мұны? 8 мың сом. Нолчы? 7 мың сом. Баласы екен. Я. Мына улағы екен, ошол. Улағы мен 7 мың сом дейді. Сенкичи досым, мына ол теке ешкі бе? Ешкі. Қанша жашар бұл? Сойышқа жарай? Мұның басы қанша? 8 мың сом. 8 мың сом дейді. Ава бұл улағы оқшайды, а? Тека. Тека бі? Бұл чы? Бұл ешкі. Ешкі. Мұна немесі бі? Баласы бі? Көже бұл бөлегі. Көк тека кімден кен? Мұның басы қанша? Бұл 4 жар. Кем var? 4,5 мың сом кем var дейді. Нарқы чы? Бұл 7 кем var. 7 мың сом кем var дейді. Қанша? Бұлар сіздікі оқшайды, а? Үчетің тека бі? Қанша жашар бұлар? Yaşlar, bunu 6 diş, 4 dişten ötken. Ne ol 6 dişken, ha? Bunlar 4 dişten ötken. Bu uçkun medya. Ballar kança, ava? Vallahi bunu 12 binge sattım. Sattınız mı? Şunu 12 bin songa sattır. Bularça? Ortada aktı 15 de ona 12. Bu aktı 15. Bunu 12 bin son deydi. Bunlar kimdiki? Uçkun medya. Bunun bası kança var mı? Aman. 8 bin son kem var. Buna ek ulaq qaysınqı? Көктікі, қара сармық. Narqı qancha narqın bası? 8 bin somdan kem var deydi, şu ulaqlar meni. Bunlar kimdiki? Yesi жоқ екен. Ma beydi bana. Assalamu alaikum. Sizdeki bağla. Kimdiki? Ola. Siz mi? Olta dedi de bayağı mağa. Egası. Ona egası ona akıllı. O arkası da onu Buna balan. Bizde bir pişmal taka var ya, almaştırmaylı Şul mı? ekoy 6 tişten eken. Ona? Bugünkü bazarдағы ең çoğun tekeler, 6 tiş tekeler. Buna pişmal taka. Бұлардың балалар қанша, ава? Балысын айтып қойсыз ба? Мүйізі бар қанша? 16 bin, narsı 15 bin. Мүйізі бар 15 мың сом. Бұл 16 мың. 16 milyon tokal. Қаншаға сұрап жатыр? Az kılsın var. Бұлар да сіздікі бе? Кімдікі бұл? Бұның басы қанша? 8 bin de otur. 8 мың. Бұның ол баласы, а? Баласы тек екен, ерке екен. Улағы. Я. 8'e veriyorum. Наны ба? Улағы мен. Eti olsa жақсы yana. Şu laқты улағы мен 8 мың сомға беріп өптір. Бұл дәле 8 мың. Bu 8 kam var. Bunun 8 kemi var ekan. Bularcha? Ular bozdur. Üçeteng boz. Çok no taka. Nol tek ekan. Teken bası qancha? 6 kam var. 8'e veriyoruz. Üçöndü mü? Bir önü. Ha 4800. Narka kaçı? Hello. Assalamu alaikum hurmatly Uçkun Media YouTube kanalının görüşçülері. Бүгін 2021 жылдың 23 январы biz hazır Qurshapdagi tovuq bozordan sizlarga tuz olib berib ko'rsatamiz. Mana shu indik. Assalomu alaykum. Бұл индuk. Cho'jo'ja. Cho'jo'va. Жазғы бар. Жаздағы. Cho'jo indik ekan. Bunun bası qancha taqsir? 2 kam var. 2000 so'm kemi var. Qaysi kanal? Uçkun Media.
Жақсы ет шығады? Майлы. 3 kilo çıksa. 3 kilo? 3 kilogram ашықша ет шығады дейді. Демек, қорықпай сойғанға алса болу керек, а? Мынау кімдікі? Сіздікі баба? Чөжеу же ене тоқ бұл? Қороз бұл? Қороз, индюк қороз екен. Бұның басы қанша? 3000 сом. 3000 сом дейді. Бүгін өзі қанша алып кетейін үйге. Ассалаумалейкум. Бұл қороз бұл? Бұнда қызы 3000 сом кемі бар. Бұл жашы қанша болып қалады сонда айы? Жазғы ө? Сатылды ө бұға чейін 1,5? Че, 1,5 алып келдіңіз бі? Қаншаға сұрап жатыр? 2,5 мың сұрап жатыр екен, 3 мың сом екен. Бастырған қалса олау? Асыры? 3 медек. Сіздікі өтіған? Ейсіз жоқ екен. Қорос сіздікі оға? Çocuk horoz mu? Ya. Ne desin bu? Çocuk horoz. Caz bu. Tülök. Tülök bu. Bası kança bunu? 1000 som. 1000 som. Kemi var mı? Men tatmayla koy ha? Yok. Kemi var mı? Ha, kemi var. 800 somga berem de. 800 somga berem deydi, 1000 som deydi. Nol kimdiki? Seniki mi? Mına horoz kimdiki? Sizniki o? Bunun ayı qancha bo'lib qoladi shunda? Yili yashi 1 yashar. 1 yashar. Bosicha? 1000 som kemi bor deydi. Buna. Kimniki bu? Meniki. Sizniki o'zi. Ne qilasan? Qaysi parada bular? Chiqim media YouTube kanalı. Mana. Ha, sizniki o'tigan. Bular жазғы çocuğu. Jaydagi cho'choqlar. Ya, Jaydagi cho'choq. jaydagi u. Uyga borganda Qaysi parada? bittadan taqib qo'yish kerak-da. Qaysi parada? Parodasini bilmadik. Tuxumin yenisini olib kelib chiqarganmiz. Qanchadan deb o'tasiz? Ha? Basi qancha bu? Bosi 1000 kami bor deb o'tamiz. 1000 so'm kemi bor. Chorvachilikdan mamlakatlardan kelgan. Nasi masdagi Kimda mi o çocuqlar? Sizda mi var? Sizda mi? Jayg'i çocuqlar o'xshaydi, kuzgi. Ularning balalari qanchadan? 400 so'mdan. Ular qorozmi, Qoroz bor. Bari qoroz bor. 400 so'mdan deydi. Yosh çocuq qorozlardan. Bu ündük kimdiki? Alınmadı ha. Öko 1000'den. Eko 1000'den alındı o. Ova. Eko 2000 alınıptır. Ular horoz mu? Mastek eken. 3 media. Buna koyanlar kimden? Sizden baba? Sonun mu? Balalar kança bular? 800 som? Özü 800, 600'ga düşürüyor adam. 800 som deydi. 600 somdan satam deydi. Seniki var? Aa bizki. Bunu qayaqdan tapqansın? Özü, satı alğanmız, kişinekeyden başlap satı alып анан чоңойтканбыз. Uyda da var mı? Бар. Bunlar erkek urgaçı mı? 3 urgaçı, 1 erkek. Bunlar kara erkek mi? Erkek. Buga ne verip bakasınlar? Ha? Ne verip bakasınlar uyda? Uyda su, anan jem bağı, çöpten. Çöp? Qanday jem jeydi misal? Mal jegen jem jeydi. Arpa mı? Mineke dostlar.
Toz koyunlar ekan. Qancha aylik bular taqsim? 2-3 ay. 2 aylik bu. 2 aylik koyunlar ekan. Misal men birini alıp uyuma apardım. Maga үйрөнгүчен çıkmıyor. Maga үйрөнгүчен qapasda bagış gerek de bular da. Uygo göngüçen ha. Nake broler çocular. Bular qoroz mastek mi? Mastek qancha, qoroz qancha? 300'dan. Bular qancha aylık ha? 1 ay 20. 1 ay 20 gün. Başta 1,5 ay olup kalıptır. Ördöktör sırak duralım. Ördöktör kimden? Ördöktör kimden? Ördöktör. Su mastek. Buna birinci turganı qoroz. Ha? Buna mastek. Mastek. Buna qoroz qancha? 1000 so'm, nakis 600 so'm. Qorozu 1000 so'm deydi. Buna 600 so'm deydi. Buna to'qtorchi? Ana to'qtor 600'dan. 600'dan. Qancha bu? 600. 600 so'm. Ana 1,5 kam var. Kam var. Dakan qoroz 1,5 ming so'm. Kemi var deydi. Ne olacak qizil? O 850 so'm. 850 so'm deydi. Mana shunday do'stlar. To'q bozordagi bog'lar shular.